وضع كبيرة سرية. مثل ما حكينا قبل، لو هذا رمى خشب من السماء فوق. Hingga kini militer Israel masih terus melancarkan serangan udaranya ke arah warga Palestina. Entah apa yang ada di benak pihak militer Israel sampai melakukan hal demikian, seakan mereka tak peduli dengan warga sipil yang turut jadi korban dalam serangan yang mereka luncurkan. Ini terbukti lewat beberapa video amatir yang beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam rekaman terlihat jelas bom-bom Israel jatuh di area perumahan warga. Diketahui yang menjadi target serangan Israel ini berada di wilayah Rafah, jalur Gaza Selatan. Sementara itu tidak dituliskan dalam narasi unggahan soal rincian kerusakan serta korban jiwa imbas serangan ini. Sejak video ini beredar, beragam komentar negatif dituliskan warganet. الآن استهداف ضخم جدا شرق محافظة رفح تحديدا بالقرب منطقة الجوازات، واشتعال النيران في المكان بشكل ضخم وكثيف جدا. هذا للعلم. ما زالت النيران والدخان بكثافة تشتعل في المكان المستهدف تحديدا منطقة الجوازات في منطقة البرازيل. كم نتمنى السلام. وضع كبيرة سرية. مثل ما حكينا قبل، لو هذا رمى خشب من السماء فوق، الله راح يحكم فيه. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.